Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphe i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo sifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya ekuzona-ke ezimnyama i-Orlando Pirates-ke. Kuthiwa i-Orlando Pirates nakuba-ke bekhona-ke abadlali ke abawu7 i-Orlando Pirates-ke siqinisekisile ukuthi-ke njengamanje isibasayinile, kodwa-ke kuthiwa-ke ukufika komqeqeshi-ke omusha from laphana-ke iMarumo neGallants laphana ku-Abdeslam Odo, ekuthiwa-ke lokho kungase-ke kuvulele umkadli wokudabuka ezweni laseZimbabwe, uphinde-ke futhi kagijime kuyona-ke iMarumo Gallants laphana-ke uJunior Zindonga. I-Orlando Pirates-ke sekade imfuna lo mdlali impela-ke, kuthiwa-ke naye-ke umqeqeshi-ke laphana-ke u-Abdeslam impela-ke usemrecommendile kuyona-ke i-Orlando Pirates ukuthi-ke uyamdinga umgadli-ke onjengo Junior Zindonga. Impela-ke i-Orlando Pirates ingase imsayine kungekudala laphana-ke uJunior Zindonga from laphana-ke iMarumo Gallants. Yona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.